Ja sam Ćuro, bila sam član ISEC-a od 2008. do 2011. Sad trenutno radim u firmi koja se zove koja se bavi digitalnim marketingom, ja radim kao voditelj ljudskih resursa. Radila sam na jednom projektu u sklopu ISEC-a 2 mjeseca u Keniji. Mi smo organizirali konferenciju za 700 delegata, to su bili ISEC članovi. Moja uloga je bila da sam bila zadužena za logistiku i posebne evente. Okay. 2 mjeseca u Keniji sa timom od 55 ljudi iz 33 zemlje svijeta. Radili smo skupo mjesec i pol na tom projektu, organizirali, dogovarali sponzorstva, planirali budžete, komunicirali sa delegatima koji će doći na konferenciju, išli posjetiti hotel gdje ćemo organizirati konferenciju, zapravo sve vezano za event management i za organizaciju konferencije. Ono što je meni bilo posebno kod tog iskustva je što sam se mogla probuditi i reći ja bi malo čula danas o ovoj zemlji ili o ovoj kulturi, što sam cijelo vrijeme morala pričati na engleskom, što sam bila u zemlji koja je potpuno drugačija od moje, gdje je zrak, ljudi, kultura, sve je drugačije i gdje sam zapravo kroz to iskustvo naučila o drugim kulturama, o posve drugačijim načinima ponašanja, tako da je meni to bilo prekrasno iskustvo jer se makneš iz svoje sredine, shvatiš da je svijet puno širi od onog što ti vidiš, uzmeš nešto možda dobro iz neke kulture, doneseš to doma, kažeš ok, sviđa mi se to, sad ću se možda tako ponašati i razviješ se u svakom smislu, profesionalno i osobno. Pa najveći kulturalni šok je kad shvatiš da je pretpostavka, znamo što je pretpostavka, i da shvatiš da ne trebaš pretpostavljati, nego da trebaš prihvatiti drugu kulturu. Meni je bio šok kad smo živjeli u toj kući i u timu s kojim sam radila i jedna obitelj koja je brinula o nama nam je prala veš i veš nije bio mekan i mirišljav kao što sam navikla. Ja sam pitala kolegicu iz Ugande zašto je to, jel? Na što je ona rekla, pa ne znam, jednostavno je tako. Ja sam rekla, pa jel koristite omekšivač? Ona je rekla, ne. Ja rekla, zašto? Pa omekšivač nam je skup. Uglavnom zašto je meni to bio kulturalni šok, jer sam shvatila da nekako je pobudilo neku skromnost u meni i shvatila sam da ti ne treba omekšivač da bi funkcionirao i da je to sasvim ok, da zapravo u drugoj kulturi, iz druge kulture možeš jako puno toga naučiti, što ne mora nužno, možda je šok na prvo, ali zapravo poslije shvatiš da je nešto predivno.